Out. Out. Breaking ngay. Ball lại không có. Bangalore FC ball thắng trong đó. Dika Dalong. Botang sa Dika Dalong ini halka tinggal. Sobat. Nampak Dika Dalong shoot take up. Hai Sujit. Tiada. Halka kalah tinggal. Sujit tongani. Sujit nak bersama dengan Malia. And high ball pass ke atas sana Tumba. High fall cross policy ke ball. Tumba. Offside. Tumba beri ke ball. Tumba ball sini ISL semua. Mumbai FC Belaket Thinkurun and high just number 13 Yaga ball juga ball Yaga just number 14 arah ball saja Sujit handball Number 11 in kalau punya ball juga ball berhaka sana Tumba Dr. Sarota just number 5 ni ada ball kembali keluar saya ke ball sudah ada bermah Sarota dari Hendeka sudah just number 13 and apa Johnson Dalong pasar Dika Dalong Siva Halam Siva again just number 5 Halam Mikey Halam Mikey ball ball ke Nabil ada berisi kena tekan siapa slip tackler ka ground ke sebagai dah bola ke balance ka thani bola tu je just number 15 Sobat Rasan kita dukung ka slip thani ball guna bagi Thangsat sini ISL kelas berapa apa Johnson meeting yang ball Johnson meeting cukup Dika Dalong yang ball hal kelas kelas ini belai ke Dika Dalong belai Thinkurun hal kelas kelas ni Rupon double mark Rupon double mark pass कर रहा है हाई Thara Dalong yang ball Thara Dalong ball Sobat and high hal kelas kelas yang ball Rupon pass कर रहा है Siva ni yang ball Thara Dalong Dika Dalong kan kena ngai back pass just number 13 pass kabur back just number 11 abang kena high hal kelas kelas yang ball foul Razdan set ini abang yang hebo pass कर रहा का Tumba ni lego Tumba ni lego bola tinggi FC de debat tabuk kena berasa rawat debat and high sudah finishing kai Malia do jaga to ka hante Steve Sunanka
Dika Dalong, Helcross College Belate Incident, Kudama Bobol Naga, Helcross Incident, Johnson Matthew. Sila Dika Dalong Yoro, Mispas, Dika Dalong, Kam Skill, Katerada, Kira Pataro. Tambah the ball. Kira corner. And high shot off here. Johnson Matthew. This is what enough Kira Mispas. Pemulung Irsa Society ini hadir di acara sana tomba. Pemulung Irsa Society ini kapten. Jadi pas. And high. Johnson Matthew dengan ball. Jersey number 8. Momocha dengan ball. Jersey number 14, pass kicker, jersey number 5, Zim no? Zim, pass gone. Patins, Sanatamba, both of that, foul. Yak by Satanawagay, foul. Good one, double mark. Head Karaka, Domba. Bisa. Good balls, literally. Back pass. And I see it! Johnson has a hit on Nataba save. Nataba save. Johnson Matthew. Sini College ने Dika Dalong ये बॉल पास कर खींचा और हाई Helcross College ये बॉल बर्बाद सुजूद सलामत है तो Jim sana तो मारा पास है क्या Helen pass Karaka, so ball control normally out, jersey number 14, Thamba. Shibani at ball. Notical, jersey number 8, Mamuka, Kaprumzak. Out. And high, Boston to batting at Superman. Zim pass keka Johnson Matthew pass keka Zim. Tomdomba pass keka Tomba. And high. Zim had keka Momocha the ball. Johnson Matthew, sini Pemulung Irsa Society mengenalkan nama second goal. Mana lagi? Siba pass ke Helen nanti Johnson pass back to Helen Momocha. Bela slip kayo ground namun binay control sa bela bejalo. Rasul pass Roka Kaprumzak Thamba. Tomdomba Bosanto good khamani. Tomdomba pass ke Momocha. Pass back Siba Sanatomba.
Zimna Pasaka. Dika. Sini referee tengah, referee dini खेला मौका bertinai, dini rat nanti tak, sana tomba pas saja, ada. Sini pas apa aja? Pemulung Iriksa Society.